Ya o hazır doğru efir doğru boşanmasın. Dostlarım, mene eni bilen Gülfiye apay Allah'a şükür eybetkinden koytab jittiler. İş arasında mena kirdiler de üzerин kurgeç soratasım kile, atı bik kup sorular kile, ne işin bardılar, nersege bardılar, nişe biriler alarında dip yazdılar. Eytigiz eli barı oğuzun sebebi, nerse bilen bardığız siz, ülke oy bilen şep gittim, iki hatan kız dip taptıradılar. Yok, lehkavay bilen şap gitip olmay, anda qaytmaysan lehkavay bilen gene şap gitsek. Şoňa indi Ukrayna'nın üzünde buldunuz, biz koyda bulduk. Doganskida, Donetskida buldık. Sviatodarský şäherinde bu Lisichinskilarga kirildi. Mahmut yandağı Köp yerlerde yürüldü indi. Gospitallarda bulduk. Biz bigireklerde gospitallarga bardık. Anda indi yaralılarga bir köp kirekli birler ettik indi biz. Biz Ценим жизнь. Indi волонтерлары bilen bardık. Olar indi tege köpne көрген hem hərbi yoqdan əzirlikli. Olar любой положениеден çığa hem şanışlı jigitler boldular. Min olarga bik zor rahmetli biz alarga. Bizni saklap, yaklap alıp bardılar. Yollarını da bileler, söyleşi de bileler. Boşta barıp söyleşip koyalar. Звонить etip indi, şista jirme, baralabızma, biz bu hatınlarda baralabızma, işanışlı deyip indi, biz neyinde şu aytırıp şundan neden çıgalar? Bizde maşina bilen oldan alarның maşinası bile bara. Şanışlı şulay bulgaçına alar çıgalar. Ato egerde Üzdegim bilen söyleşmegen marşrutlar bulayken, anda indi bütün dronlar, bütün нәрсе işlep tura, көз алдында, bütün әйбер көз оңында hem чистота гына. Şoňa görä, ну, ondagy indi birinci yerden görsetä turgan gospital bik goty muhtaç humanitar yardamga. Biz indi humanitar yardamni jiydik özübizning avuldan indi, ko'sha-tira avullardan, özübizning klublar, madaniyat работниклары jiyip berdiler indi, ana avullardan indi. Akşalata da yardım ettiler, biz alarga akşalata yardım etkenlerge indi kirekli meditsina yardım aldık indi meteginde indi. Jigitlerimiz oldular indi. Şundan her bir gospitalga kirgende qoldırdık. Biz kichkina sanchaslarda da bulduk indi, gospitallarda da bulduk indi. Bütün apargan eybirlerini özübiz topşıra olganыбыз bilen biz bik bäxetli, çünkü olarga bik kirek, ularga muhtaç iken bildik. Anda köbrek indi adiyallar, trikolar indi, kiyim salımlar, maskiler, oşav üçüler bik kirek iken anda, bik kirek iken. Barıp jite demek, biz jiberler Bular barıp jite, bular ışanışlı kişiler iken, barıp jite iken. Mine barıp jitem iken degen sözler bulganda da özübiz barıp, özübiz gözübiz bilen көрüp şularını, şunda hallerini bilip, көрüp biz şularını özübiz topşırasыбыз keldi. Hem topşırıp qayttık Allah'a şükür. Türlü vaqt bola, mezgil içinde marşrut özgere, mezgil içinde anda bir нәрсе barganın bir kim bilmey. Şoňa görä mezgil içinde özgergen marşrutlar onsuna bara almasa ikincisine bara tura. Barabız. Ondan yaňadan teginiki açıla iken mınsaýla tynçyrak dip şundan ýorty ýoldan buralap kire şul ýylga kirgen wagtlar boldy. Şoňa indi biz indi bu sammitdegi aldagyn ýende birinji gospitalda tegi ýoklap da çykdyk. Şunda boldyk indi Svetladarda. Hem ol onda birinji garaşka tünne mында kişi ýaşamy eken dip oýlasam. Ot ýok, jylylyk ýok. Oşa şu yok. Bütünüsü ağaç astından gana yürüyorlar. Maşinalar tünne otunu yandırıp bara. Şalt sündüre biraz gana gözüne gene şamalap alada kırıgan ige düşmezke. Şundan yaňadan kiteler. Dağın şulay ezlep ot bilen bütünle yürümeyler, işlemeyler. Daşı mene biz kızlarını qarap turdyk. Tege morgda işlegen indi. Yaralanan soldatlarına. Onlar başlarına ot koyulgan indi fanar. Dajalar birsi-birsine qaramay mene. Ot ýokdysa başga jerge düşmesin dip. Onlar qary, şuşulay. Digenin bilen süýleşken wagtda başyn köterýän munda otny söndür. Daja şularga ýyktyp etip qarap turdyk indi. Sağlık şarası. Sağlık şarası bik güçlü kerek indi. Tamışda. Avullar. Anda indi ol qarаңгы bolgaşanda daja atkan otlar görene neler, snaryadlar düşüp düşkenleri. Diýekkä düşe, diýekler biýakka ata, biýaklar diýekkä ata.
Инде шатлау тавышы берүзлексез ишетелеп тора. Күкрәгән Күкрәгән тавыш шикелле бераздан еленеп бетәсең инде. Шуннан без инде яралыларның күбесе инде теге алып чыгалар бит инде. Алар инде ничә көн яткан. Аш аннан соң кием менә шул хәтле кирәк. Аларның чөнки яраланган киемнәрен кисеп кенә алалар. Ташлар һәм бер нәрсәсе кала. Без үзебез дә баштарак булган киемнәрне, шалбарларны, футболкаларны без аны мохтаҗларга илтеп бардык. Оказывается, Казанда мохтаҗлар пунктына илтәдер. Шуларны җыясыбыз калган икән дидек. Моннан соң инде шуларны җыярбыз инде. Моннан соң менә бар бит ул кешедә бар. Алар аны ягалар, я ташлыйлар. Кирәк түгел ташлар. Аларга яңа кием кирәк түгел. Аларга просто менә носкилар зурая торган зур кеше кимәгән, хотя бы юылган булса да аларга шул кирәк. Одеяллар, мендәрләр, Одеяллар, урын җир кирәк яраклары, аннан соң чиста чүпрәкләр диде инде, бик чиста чүпрәкләр инде менә простиналар кала бит юылган чиста простиналар кала бит инде. Менә бәйләр эчендә кирәк аларга. Бәйләр өчен. Өсләренә ябалар, ниләреннән итәләр. Ну кирәк аларга. Валиклар тегәләр икән, менә валиклар тегәр өчен дә менә шундый материал кирәк ди. Әгәр дә менә шундый ярдәм итәрүчеләр табылса, Казан шәһәре Московский 15А дигән адрес буенча волонтерлар Оешмасына илтерә. менә шунда шул алар барган җирдә берсе генә дә югалганы юк. Уларны закон итеп пишәле кәгазьләр белән тапшыра, җиренә җиткереп, менә әле ул җегет күчкән булды. Аларның үзенең тапшыра торган әйберсе, мин монда кире бу посылканы кайтырга хакым юк дип ул. Без инде бер машина белән инде кайтасы булды, кайтып киттек. Алар шул җегетләрне эзләп, шул точканы эзләп, именно тапшырырга 600 километр ераклыктагы җиргә китте. Киттеләр инде. Һәм башка маршрут белән кайтачак инде. Алар безгә исән сау йөрсеннәр. Менә шулай. Бик авыр хәлләр. Шуннан белдек инде, без иң бәхетле кешеләр икән, шундый матур заманда, шундый матур җирдә, шундый рәхәтлектә яшибез икән. Бар нәрсәбез дә бар, суыбыз да бар, ашарыбыз да бар, йортыбыз да бар име. Аллага шөкер, бар нәрсә дә бар икән. Җәннәт ясында яшибез икән. Ну, менә шуны кадерен белеп, балаларыбызга дуга кылып яшәргә кирәк. Фәкать аларны дуга алып. Үзебезнең яшәешебезне үзгәртмичә, менә барына шөкер итеп яшәмичә, тәүбә итмичә гөнаһларга бу сугыш тукталмаячак.